I want to talk to kwaba bantu abathi abanye uthi ngiyazama impilo engakho into ilungayo. Omnye uthi izinto azihambi kakuhle empilweni yakhe. Omnye uthi andifundanga, uthi omnye udala lozama umsebenzi alufumana. iBhayibhile ithi uThixo wabiza uMoses entabeni. uMoses walweluse izimvu zikaJethro. 2 uphethe intonga. iBhayibhile ke ithi azange athi kuMoses, Moses qala ube nemoto ukuze ngithume eGibhithe. Azange athi Moses ambothenga isuti ukuze ngithume eGibhithe. Ndifuna ukuthi kuwe lento onayo use it. Use what you have. Sebenzisa lento onayo, namandla onawo gijima ngawo ungayeki. Ithi iBhayibhile uSamson bambamba bamcheba inwele. Abamcheba inwele kuphela, bamkhupha namehlo. Now my Bible says besobe bemkhuphile amehlo, uSamsoni akayishintsha imission yakhe. Wathi noba amehlo engekho kodwa ngizowabulala amaFilisti. Into Thixo ngibizele yona ngizoyenza. Ndifuna ukuthi sebenzisa lento nayo, lento ekulahlekeleyo suyilandelela, into ekulahlekeleyo suyikhalela. Ilahlekile, uThixo ufuna usebenzise lento lento nayo lento nayo. Anandaba esikolweni akhange uyifumane idegree yakho, anandaba azange ufike nakho, azange ugqibe nase high school, kodwa kukhona le talent onayo engicela usebenzise yona. Lento nayo nje, you use what you have. Ithi iBhayibhile wawabulala amaFilistiya selahlekwe nangamehlo. Amehlo akazange, kukhona izinto ezosilahleka empilweni ezingazubuye. Oh Jesus, kukhona izinto ezosenzeke esothi noma sifuna ukuthi mazibuye. Bheka, andazi wena ngenzeka ukuthi uye wa divorce, musulwele ukuthi ubuyele kulamshado, kodwa sebenzisa lento nayo, this talent that we have. I want to motivate people ukuthi basebenzise into abanayo and appreciate what they have. May our good God bless you.